Después descubrí el grupo del Zamboanga Fish Vendor Association del Pasao día con montón de mga pescado como el lapu-lapu, mantis y sapsap na pinta colorado para sa lepresco, el Buro de Pesca y Recursos Acuático o BIFAR y habla que hindi na mas bajo na di ila jurisdiksyon. Debe según mira con el Oficina de Salud o Gobierno Lokal. Pero el director regional del BIFAR 9 Isidro Velayo Iho, ya habla puede según enforza el BIFAR di ila ley si descubrí que estos mga pescado ya salen na illegal pesca como el dynamite fishing. En conexión con este asunto, tamira ahora el BIFAR para el conducta de un operasyon na magatiangge de pescado. Ang role ng Bureau of Fisheries is more on yung illegal fishing activities, caught siya illegally, and then dadalhin sa market. Yan ang pwede natin gawin, yung market denial, sort of. So may ano kami doon. But putting color to the fish to enhance its freshness, I believe ang may role po rito ay yung sanitary inspectors or perhaps the DOH people, no? The LGU. Bajo según na se llama market denial, onde mismo con el ventero de pescado puede coger el BIFAR. Según con Velayo, peligroso según mga klase de pescado na salud del persona quien come con Yung amended law natin, RA 10654, against yung illegal, unreported, unregulated fishing, mabigat po yung penalties natin. No? So, ang maano ko lang dyan na kung if we found out, malakas yung evidence natin, like normally, tinitest yun. Nakikita yung mga residue if it is dynamited fish. Makikita yun sa organs, tissue ng fish, actually. So, but of course, it takes a process. No? Tapos según sabi el BIFAR siya sa na illegal pesca por medio de examina con el internal organs de mga pescado. Tiene según castigo el que enfrenta a aquellos quien cuhi ita vende mga pescado desde el illegal fishing. Aviso del BIFAR na público, reporta na di la oficina si tiene ya sabe o descubrita comete violación. Cristal Almonía, Dateline Zamboanga.